Ciiko cia maabitha borithi kuigera ngero na kana kugera family cia undu umwe na muingi ngero ni undu ukoretwo wiyumiritie thiku hituku. Ciiko iria ikoretwo igikuruhanio na thina wa kuhatiko ni meciria gatagati ka maabitha a ugitiri. Na niguo kuhitana na thina uyu, kamanda wa borithi kaunti-ini ya Naikuru Beatrice Kiraguri ni arikitie kuhaririria mbitika cia mubira wa maguru gatagati ka maabitha borithi thiini wa kaunti ya Naikuru. Mbitika iria umuthi ititimuraniirwo kiharo-ini kia Nakuru showground, kuria timu inyanya kuma ceceni cia borithi 8/11 cia kaunti ya Naikuru inyitire itemi ya kumotivate askari. Hata nyinyi mnaona morale ya askari iko juu. Ya pili ni community policing. Through sports we are able kufikia wananchi, sababu after hii michezo askari wataenda kucheza na wananchi huko kwao. Ya tatu na ile kubwa zaidi ni stress management. Kila siku nikiwa kwa ofisi yangu lazima askari akuja kwa ofisi akiwa na shida baribari. Kuringana na Kiraguri, iguru ria mubira guteithiriria hari kuhitana na thina wa kuhatiko ni meciria ni undu hotithitie maabitha borithi kuingirana na kugia na ndugu njega na nene yao, kuleta askari karibu kwa wakubwa yao. Leo tuko na mauspidi 11 hapa na unaona ndio wanacheza na askari, wanashangilia askari, wanapiga fufusera na askari. Kwa hivyo askari anasikia vizuri wakati anashangilia mpira na wakubwa yake. Ni mbitika augite igukorwo ikirikirira na gwetha timu imwe ya mubira ya kaunti ya maabitha borithi guku iria cia ceceni ngurani ikihokirwo guthii na mbere na mbitika ici gatagati ka muingi wa matura ma Naikuru. So tutatengeneza siku ya finals nipate timu yangu ya county level ya football, ile nitakuwa mimi kama county nitatembea nayo. Leo hawangecheza wangekuwa wanafanya nini? Wangekuwa labda wako kwa mambo mengine ya ambaye haitafanya wasiwe na production mzuri kazini. Wakati tunacheza kwa umoja, you know, we share certain informations which were not there before. Ni itemi rigathiriirio ni maabitha borithi undu umwe na muingi wa Naikuru makiuga ni guthii haraya hari kuhukia ciiko cia wikinae na kumatia ndugu gatagati ka muingi na honge cia ugitiri. Na ria turathaka na thigari cio turato ni tuciui nitwamenya ni muborithi murathaka nake mundu undu ucio ni ucenjagia meciria ma mundu akona handu aone muthigari umurire ri ukona no mwarie nake kaundu ona muteithani ya kihitahitano giki kurehe maabitha borithi hamwe na nene ya oro undu umwe na muingi ni kihitahitano kionanitie bata wa mathako hari ugima mwega wa mwiri na wa kimeciria. Kameme TV haro-ini kuma kaunti ya Naikuru, ritwa riakwa ni wa ng'ombe wa maina.